دەکەوتانên سیاسی و قانونی و دەستوریت گۆڕەپانە سیاسی عێراقیدا ڕۆژ بە ڕۆژ ململانەیەکە تند و دژوار دنابەرە بەغدا و هەولێردا پەیدا دەبیت بە بەهانە و زەمینەیەن جوداجودا. ڕاپرسیە هەرێما کوردستانê حکوومەتە ناوەندیت کەتە باشترین دەلیڤە و کارتێکە فشارێ لەسەر حکوومەتە هەرێما کوردستانê نەهاژی کردە کارتێکە قانونی و دەستوری پرەیە دادگەها بلندە فیدراالە عێراقê ji بۆ هەلوەشاندنە ئەنجامی ڕیفراندۆمê و بە بریارێکی ڕیفراندۆم ناتەندروست قەلەمدا و هەلوەشاند بە بەهانەیە مەترسیش بۆ پارچەبوونە عێراقê. ئەvê biryarê karvedanên qanûnî û siyasî lekeftin lewma parêzerên dadgeha duhuk vî şêweyî vê biryarê qelem didin. يعني برأيي من اف بريار هات دانش محكمة اتحادي يعني برأيي من نا بريار ياسية احتمالا يا سياسية وكيف تبع مؤثرات وتأثيرات برأيي مفروض وصلنا باشو أبقية تناقض نفسها قد جبر في شندي عند بيجين يا مخالف قانوني أبغاك رأيك بسيطة قانوني. اسواق و پارێزەرێک دەبێژن نەیا یاساییە ji la yasayî ve neya yasayî diyara biryareka siyasî ji ber ku danana dadgeha destûrî berî danana destûrî bû û vî bû dîf yasaya destûrî hat vedanan yani bes biryareke ya siyasî ye ji ber ku referandum ya hatiye انجامدان جلوی خلکی و خلکی بتنی مافی هی هر وی ریفراندوم به حلوه شینید چه دادگاه ها و چه حکمت ها و چه لایندی مافنین ریفراندوم به حلوه شینید حتی کو دادگاه ماف هبید حلوه شینید تشتکی یا رابردویه یا هات یا انجامدان و جه خوی گرتی و حتی رجاوت تو یا دیاره بریاره سیاسی بود. نه ما اف بریاره سیاسی بود. و دادگاه عراقی و کمگوتی هرچند دادگاه که شروع یاسایی و نیا درسته و پیکاتاوه نیا یاسایی و دستوریه همان دم شین بیجین افریقا کفت جیر هجمونا یا هزرا یا شوفینیا شیعی و یا طایفه گری و بگمان بریارت و حتی افروش نتزالانو هیچ خدمتک ناحیه دستوری و بو عراق پیناسا دستوری نکریه. حکومت هەرێما کوردستانی وڵایەنên سیاسی وەسا خۆیان دکەن ئەگەر حکوومەتە ناوەندی پێگیری دەستوری عێراقی کرد بە داخازی و مافên هاوڵاتیان کوردستانê جێبەجێ کربان مەپەنانەت برە ریفراندۆمê و گرژی و ئاڵۆزی بڤی شێوەی پەیدانەت بوون و نەتگەهشتنە vî ڕاددەی. Divêre de hawkêşeyeka ziyanbexşînê peyda dibît di navbera şeqamê Kurdî da û şeqamê Iraqî da. Bo bexda heye encamê referandûmê bi helweşînê bi destevaneya dadgeha bilinda federala Iraqî بۆ هەولێر jî heye nadurist û naqanûnî û nadestûrî qelem bidet. Bexda xub birawet zanît û hewlêr xub mexdor. Aya ziyanbexşên vê hawkêşa siyasî bi kirasekê qanûnî û destûrî kîne û dêkî bin. Startaha Kursat News Duhok.